jingpule kasmi. Kejumpulia dekat kitab Genesis kelenong kepasal, kadkod iway hadu katsan bat arpusan. Deu Adam ulaya poi bat kaim ketengah juu, kalapun bat kalakha yu ukain kaong. Galayo ukfun da kejingirap utrai, nang tapan kalakha sayo Abel, upara juu. Abel ulalong unong ap lang rod, bat ukain unong rep lengkang. Hadian habun, ukan ulawan ra kajing terwa hau try da kiso na kakendo. Abel pan ulawan ra da kikun nikong kakenhun lang brod chungu. Ringkat ban kakling chungki. Try ulas ngobha ya Abel bat ya kajing terwa chungu. Henry ya ukan bat kajing terwa chungu. Ngobha satya. Kumta ukan ulabitar bat ula pendem yuman. Utrai ulaong haukan, balay ken pibitar, pat balay pida pendo nyuman. Lada pile bha, te an pedang yipi. Lada pat de pim le bha, kapop ka ap kliaw, ha kajin kang, kan kwa hir yipi. Tang ba pide bantem yaka. Ukan ulaong hau Abel upara juu. Yangin yelet shalingka. Haba kiladan halingka, ukan ulayeng persya yang para juu Abel bat ula penyap juu. Deu try ulaong ha ukan. Hangno Abel upara jume, ulaong ngamtem. Dema ngamo unong sumar upara junga. Deu try ulaong, mirale ayu. Kasur jong kasnam upara jume ka ursyanga na kendo. Menta latim yame na ka kendo, kabalaang yala kashintur bangud ya kasnam upara jume na ka kti jume. Enda me rep ya ka kendo kan ka anshu pan aiso yame. Mensa pedwir padyat sakama ha ka kendo. Hangta ukan ulaong ha utry. La benshitom yanga palat ya kaba ngalala bansha. Hakmi melabe no yanga menta kasni na kani ka kendo. Ngan sa day bunburi yalade nakmat jume bat ngan long unong pedwir ubashushang keleng ha ka kendo. Kad ubalap yanga unsa penyap yanga. Teu try ulaong hau. Day kumta. Lada uno upenyap yaukan. Sa penyar pod halor juu henyo siya. Teo utray ulabu kadak haukan yodon uban penyap yuu. Teo Adam ulaya poy biyang patla katanga pat kalakha way ukun pat kalaay kerteng set yuu. Namar kalaong Blei ulaay plida way pat ukun hagajaka Abel namar ukan ula penyap yuu. Ktien jong utray. Kasamsan po kadkod iway, pra kad rio hado kad inyo, pat arpo hado arpoy. Ubadan bor Blei kenran, ukren bat ukod yaka pertay na miingi, bat na setngi, gampen rem yupi namar kijinknya jungpi, kijinknya thang jungpi shilente rahmat jonga. Haki rius niu pade Blei ulaong, Pidon hok ayu ban spell yagi hukum jonga, nebun kren hang kejutang jonga, pi kiba isi ya ka an jonga, pi kiba kenda chadien ya ka ktien jonga, pi kiba ya shong ban kren sniu ya lau henmen para ban jeler ya ukhun ka kmi la jong. Ya kini ki kam pi lale ban nga ngan shus ngap ja, pi tharai bangalong kum ma pi,
menta te nga ken hiet ban nga ben ram ye phi. Ka gospel kat kum o Marcos bukhui kilnong ka papra kad khot i wei hadu khat lai. Ki Pharisi kila wan ban ye tainya bad u Jisu. Kila kwa ban riam ye u kumta kila kerpat ye u bande ka kam phella ban pen I ya ka jing ban jur u Blei. U Jisu ula ut jur bad ula om. Balei ki riu menta ki wat ya ka dak ka shin. Em nga ya thu ye phi. An om ai kum kata ka sabut ye ki. Ula ino ye ki ula kyubyang ha ka ling. Bad ula led shashiliang ka duriao. Ka gospel jong utray.